Короче, душевное утро. Утром миномет разъебали скидами. Потом нас начали пивешками хуярить. И скидами загорел. Suasana mencekam masih membayang-bayangi Donetsk Selatan. Angkatan bersenjata Ukraina dalam hutan masih bersiaga menghadapi gempuran brutal pasukan Rusia. Seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Sabtu 22 Juni 2024. Terdengar suara tembakan non-stop yang diluncurkan. Satu tentara Ukraina di dalam parit yang memantau rotasi pasukan pun dibuat tegang. Prajurit angkatan bersenjata Rusia disebut mengganggu rotasi personel angkatan bersenjata Ukraina. Satu pasukan merekam situasi di dalam parit saat menunggu dan memonitor proses rotasi. Ia juga mengaku tegang dan berharap drone Rusia tidak terbang ke arah mereka. Bahkan tentara ini merekam bulu kuduknya yang berdiri lantaran ketakutan dengan suara tembakan. Короче, душевное утро. Утром миномет разъебали скидами. Потом нас начали пивешками хуярить. И скидами загорелся блиндаж, блядь. Еле выбежали оттуда. Сейчас работает 120. Сейчас сижу такой норю, бля. Ну как это не нора даже? А там хуярятся патроны, бля. Хмель, Тору, выйди на связь. Пробуйте продвигаться вперед посадки когда затихнет. Это в сторону выхода, к мансеру туда. Плюс, пока сиди там. Вот те приколы. Reconditioned battery. Service code 0102. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.